kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba mambo ya kupatiana leseni kiholela, ati senta moja kama hiyo iko baa 20, sijui baa 5 kwa senta kidogo hapo, na inafunguliwa kutoka asubuhi mpaka saa 7 ya usiku. Jameni, hata mtu anafanya kazi, si anaenda saa 2 anatoka saa 11? Kwani hii pombe inazidi kazi ile mtu anafanya? So tumekubaliana mambo hayo lazima tukomeshe Kenya mzima, kisha kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba mambo ya kupatiana leseni kiholela, ati senta moja kama hiyo iko baa 20, sijui baa 5 kwa senta kidogo hapo, na inafunguliwa kutoka asubuhi mpaka saa 7 ya usiku. Jameni, hata mtu anafanya kazi, si anaenda saa 2 anatoka saa 11?